نویسکار و هلبستوان کرد دوران سینان اولو جنافچه خانه اخبار یا آمده وی بدهاتا جنوزده پرتوکین که بخواه نویسیه و به هفکاریا هوالین خواه و خیرخوازان لسد و 15 دبستانین گوندان ین 15 باجاران جد 2021 حتی ایرو 115 پرتوکخانه وکریه و دیاری دبستانین وان گوندان کریه گاوا درد کی مره هبه مرهش درد خور درمان دگره درد مه هبو درد مه چوبو درد مه ملت مه انسان مه ج مملکت خوش بازار خوش انسان خوش فایدلی به اجرتی معلومتی دکر ترغوت وزاله گده مواندر خست تخته مدگو قلا خوب بکن قلا ایلا خوب بکن مؤدف دوان زانه نکار قال بک تشکی کمالسی کی هیه ev keması çiğ derdemi jeye de milem zekir derdemin u derdevan yeke pertuk me dava me ba ayla wan kir me go nel ser bisekinin pertukiye me dayı kereke mal bixwîne her xwandin bîra hinek tişta bûne her xwandin hinek tişta fehm kirin dünya wan zêde bû zengînî bû dilê wan de zengînî çêbû جرافه پرتوخانهان تا ماسین خواندنه و پرتوکین ناف پرتوخانه جی ده تف ده همو پیوستین پرتوخانهان جالیه وی وتن دابین کرن و لوان دبستانان تین دانین جا پشتی وی ورگرم لگدادی موی gelişme لگدادی مگو دمه که ریا من راسته و پرتوکا ددمان دخوینن سر وی پرتوکا وای خود دگش بون مگو اگه وانا دگش بون سر دمه کی گده دیجه وی دگش بخیرا پرتوکا مرابو ویار خو که کار گور گوجه خو گور خباته خو دارم گوندا ملگوندا پرتوخانه فکر ما پرتوکا گیان گدا ج 2021 مدرس وی خباتی کر ara 2021 و 2024 ده 115,000 پرتوک مگیان وان لگل وکرنا پرتوخانهان وی رجک زده انرژی خوشی جبو خواندن خواندکارن کم درفت ین کچک ترخان کریه و چج دستن ویته جبو وان پیکتینه لگنده آمده 3200 گدا دادم خواندن ناوانا نیوی پر کچکن جبلا خوامت برت نبونی باوم ندا خواندن دیا ویا جمر بود درد بو کلا کی سر دلیم ده جبو وی خبات جبو وی مسئله مگرانی خدای سر کچکا وی گلر پرتوکی خو بخشان دی جبو وا کچکا ساله حتی ساله دفتر سلگی قلم چنته جل سول مونت چه احتاجه وان هبه معلم وان خودگینم ام تامین دکن جوار دشینن نه او مدبینن و نه ازوان ببینم سینان اولو تنل آمده 102 پرتوخانه وکریه و جبو وکرنا چند پرتوخانه اندن جی کارو خباتن وی دوام دکن به وی هولا وی ناوی وی لگشتی دبستانان بلا ویه و جی دبستانن گلک باجارن دن جی جبو وکرنا پرتوخانهان برای سوسیال مدیای جی دخواستن کرن پرتوکی ام دبن genelde çiroken, romanın, helbestin, gor ilkokul, ortaokul, liseni, dünya klasiklerini, Türk klasiklerini, xwaziya her bajarı çikivani heba gönüllü hebana bıkrana ji memleket re ji insanar ji bölge xur hizmet bıkrana. Ev dibêje heta ku hêz û enerjiya min têrê bike hedefa min a sereke dê ew be ku li temamî dibistanên gundaniyê Amed û navçeyên wî ez ê pirtûxane vekim û du re jî berê xwe bidim dibistanên gundên heştê bajarên din. Abdulselam Akinci Rûdaw, Amed.